thank God for this wonderful time that we all have together in this wonderful day. At the same time, I'd like to thank God especially for the wonderful worship that we just had at Cornerstone Bible College. But after we connect, we connect with the extension, we don't have to Sunday, we do classic RC tonight. But we don't have any important G. Kadei residential haka bagi experience kami dalam tahap ini kita rekat kami ban sakhi yang jing train jong BLEI limba kilometer limba Cornerstone Bible College tunjuk kami yang jong pi bagi nasi kebulang kham NYNGKONG yang BLEI tunjuk piu yang kebulang yang ibu BLEI yang train limba jong pi yang jing not yang jing IT jong pi but BLEI jemut hapeng jong jing BLEI limba Islam baru di the book of Matthew chapter 9, verses 37 and 38. Jesus said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." The Gospel of Matthew no naik ke part mulai dulu mulai kita. Isu orang yang nak hidup di surga itu. Kalingkah kalau kebayaan. Inong tray, inong India. Why? How try? Jogalingka. Paon pa shibun. Inong tray. Nagam tagalingka kejugu. The term theology is derived from the two Greek words, that is theos, meaning God, and logi simply means the study of. In theology, getting a version that in Greek theos, BLEI, but logi the word KABA. Kenapa ya jinsnu BLEI? Ya ke burung bagi jiro syuru bamu kudengat hari ini laikan kisnan jom jial inti kejui. Yang tu ibi yang sedang di college kejui Bniah juai aku jawab aku Bniah ba kham COVID-19 sedang spread lockdown sedang dari kesepian bagi kendam sibun KKA hal itu dipuangnya tenang la kandam ni dia lihat la kandam ni dijaga pulih la kandam ya dijaga menye beru andai anu yo BLEI usai ini hakun kata ko jong kajin kandam ngalaku dam ko biana ko BLEI usai kedehan ko jong kandam na betul hey berkawai kadang lockdown na betul juga kadang open lockdown kadang start off kadang jing start na betul juga hey berkawai kadang jing du determine na betul juga kadang jing determine berkawai na betul jong keperti berkawai kalau kadang jing pulang na betul juga hakun betul boleh kalah ayu yo boleh nak juga ta dia yo bayar nanti na betul juga apa yang jing boleh padahal bercampur jing boleh nak kuang isung chip isi kan boleh Rai hapden di pulih di jika dan jual jual. Anda aja anda boleh di pulih di jongi di jika dan crown. Rai anu yang boleh hapden contoh boleh ulu biaya. Udah nak pergi dulu sdang. Hadu kukut jong di pulih di jongi. Dai nak ada apa kuah pun ni. Ada orang suplai nak tajam di bawah ibu pun ada kan. Ibu ini sibun di jika siang di jongi. Tentang don di kuah ke jika lek senin di orang drop no. Yang besar no, yang penting no ini jumlah. Dari ayu yang boleh aku kita baru jino baru dalam kata duduk ni kesini di pemerintahan. Hari kerja boleh pakai dan mereka cuma kena punya juga boleh sejamai, kena punya bahman, kena punya bapau ketemu bagi bangpau ketemu, kena punya bang yoi bagi bang yoi mengintip pro, kena yang sedang terbentar crowd, terus mundur ya dari boleh sejamai. Dalam baca jangan
dalam berkejikti nanti berkejinglan lagi cuti. Ila tidak penyong ayat itu college beruntung bersyong sa na jumbo ha jili tim jonglay. Na tren na kalian jui na isu ko. Kana ide college ko pa asya jiku ko bakra. Kham tam nang tar jui ki bongdam kala tanti. Bniah shabal joga jala ki nagadaw sibon bijing kamla. Ayu ublay usay gini gibri biju isu na kublay sibon ni na yalam. Kina punya jong college. Kani CBC extension service ka ala ini matlah hapden ibun kicingnya le jing thamai jangan ka pate teng ibun kicingnya punya kun haban la join pas semesta sekarang teng la bun kam chani sata yin kan ko so kan le te lemba kan CBC extension pada kaya ram ini wala hapden ini kicingnya le lemba ke om kita ki jing thamai jangan pate ke ala le ka ala ni ba nien ban bagian kulit bangin yo macam tip jenang tip sepanjang tiap BLEI. Tiang BLEI baru saya di sini tak iba tu ni sembai nak CBC nak yang ni kamtam iba dan iba mendai kita residential. Tunggu tu jong CBC extension college from pass it on.